Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbiton, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyon ni suliso. Ngam no ti tao ngagbidot wano agpasol man, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Nagpigsa ti angin kan tudo na. Masapol ang makagatang ako ni ti agas ni Mami. Kaasimot ni Mami, taagkurigor. Ala, umadalam nga umadalam ti danom iti pagpagnaak. Mayano dakot. Ayan nan nga di kwarta nga hindi sok dito'y lamisan na paggatang kumay ti agas ni Megan. Anghela! Umay ka man dito, abong! Anghela! Nay, apay nga asaan asumungsong ba't ti apukaw? Ay sus, sa balit agparparik na kanya ka. Anghela, nakitam ka... awan ni Anghela dito'y silid na. Ay, Diyos ko, rimwar samat tan ti apukaw. Dagiti kalugaran mi dagita. Ay, kaasimot dagiti kalugaran na eh. Ay nahagyaman kami kaka. Awanan tinagmamaayat dagiti malbalay may tanalayos kami. Agiin nanos tayo dito'y balay. Naimbag nga ruta saan amalayos apasad to'y ayan may. Ay uwan gayam kakadwa. Di yun lang nakikita ni Anghela nga apukaw iti yung umayo dito'y balay. Nay, saan man? Ay nagadong aron ti mapukpukaw. Nakangag kami iti nagadong ikis iti yung may binitoy. Kanagpigsa talaga ti danom di taruar nga agapo iti karayan. Nasip ngat, iso asan may amakita ti pagtataudan dagiti agi ikis. Ay Diyos ko! Naimbag nga road, takaduak ti si bubukal a pamilya ka nagbakwit dito'y ayan nyo. Ayan nga rodan ngay ti apo ko. Megan, anak ko. Kumusta ti Riknam? Mayatan, Papang. Pimanawin dagiti may nagbakwit dito'y balay. Diyak kabailan ti rumwarta nagdagsen ti baro kung ko ako mita. Kadagiti nagado a biktima ti bagyaw. Papang. Nagado ti napukawan iti pagtaengan. Ken napukawan iti ipatpateg. Nagado tagsasangi tamang sapsapul kadagiti mapukpukaw akameng ti pamilyada anak ko. Kaasidamat, Papang. Tangay mayaten ti Riknam. Rumwarak met,
Kasapulak ni Angela. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, Papang? Idirabi ipay ang mapukpukaw ni Angela. Anya? Ang pagbagyo lang arudan? Maala na pala ti aglakwat siya? Amok ka saan na naglakwat siya ni Angela, Megan. Tanaawan di kwarta paggatang kuma iti agas mo, idirabi. Sigurado nga inala ni Angela dayjay. Tanagpilit idirabi amapan kumatang iti agas mo. Gapo iti nalaos nga asinaken ka nga gurigor. Ha? Sikat ti makagapaw. Iso ang nagpilit apimanaw ni Angela. Papang? Iso armuarak. Kasapulak di apukok. Nakaamamos akit kitaan ti aglawlaw. Tanda ni Jack kaya't akitaan nagiti bangkay anasarakan na. Maamakag nga mga no ni Angela ti makitak. Papang? Ha, Megan anak ko, si Morot kamait. Jack makaid na iti balay, Papang. Kumusta ti panagsapsapol niyo? Magkumikum amin na tattao nga agsapsapol ka dagiti ipatpatag ta. Grabe nga na talaga tinapasamak dito lugar tayo. Papang, ni Angela? Ayan ni Angela? Ha? Madanagan ka, itikawan ni Angela? Papang, saan tayong agsardeng? Aging ga masarakan tayo ni Angela. Anak, mangan kan. Nagdakkelan ti imresam. Nabaybay amon ti bagim. Gapu ti panang sapsapol mo ken ni Angela. Papang, Jack agsardeng aging ga makitak ni Angela. Ano ti missing, anak ko? Saan laeng ani Angela ti mapukpukaw? Nasurukan na 2 bulan tinapalabas. Manipod na di pa ng dalapos tinaranggas a bagyo iti lugar tayo. Saan tayo nga mo? No si bibiyag pa'y ni Angela. Amangan no. No. Awanan ni Angela. Saan? Saan, Papang? Si bibiyag ni Angela. Si bibiyag, ti anak ko. Anak mo? Kunamitan ka ni Angela? Diyak mapakawan ti bagig. Na pwede kaawanan ni Angela iti sidong tayo, Papa. Kaya't ko makita ti anak ko. Apay nga ita nga ibalikas mo na ita, Megan. Apay adi mo imbalikas. Iti mangmangagpay ni Angela. Papa. Ambom ka di. Nga iliwon ti apokok ti panang ibalikas mo iti dayta. Timakal ni Angela. Apasik asakit tinakam ken gora. Tinpalak ambo ken kuana. Tinapulos na rik na. Ti pamatag ken panangilalam nga inana. Pagawanandag, Papang. Linamot nagtinalaos sa sakit tinakam. Naimo ko iti kaunggak. Gapoy tinapasamak kanya. Anak ko,
Iso ni Angela tinang idasala kiti sakit tinakam. Kangura na riknag. Oh, Ngam, itatawa na ni titanak. Nasaksakit pa. Ngam, di pa nakaidatanas ko. Isaam kan sakit na marikrik na kita. Napoy di kaawan na. Megan, anak ko. Pananotaglaan at yakon makita'y di kaano man. Kadyakon kabalan, papang. Anak. Kasla magsat matantiangas ko. Tanggal panunutag no anya tinagpanagan ni Angela. Kaya't ko makita ti anak ko, papang. Kaya't ko pa'y ngarakupan ni Angela. Orno sa kamin dagiti kawas ni Angela. Tapno na orno sa sangputan na no agawidan. Pasig a birthday cards dagiti natinag. Para kanyak amin dagito'y alima a birthday cards. Kat nagapo amin kani Angela. Happy birthday, Mami! Uray saan mo alab ni Angela? Lab na lab kalata, Mami. Big hug, Mami! Hug! Manipod upat titawan na. Anang rugyan agar-aramid iti birthday card para kanyak. Aging kaasyam titawan na. Inurnong na amin. Dagito'y a birthday card para kanyak. Kat iso a mismo tinagar-aramid. Angela, anak ko. Pakawanan ako ba? Dagito'y langan kawas mo. Kan cards ngay nararamid mo para kanyak. Di ar-ara ko pa kita. Pakawanan nak. No impaidam ko di arakop ko kan ka. Pakawanan nak. Hindi mo pulos na rik na di pa nang ipatag ko kan ka. Pakawanan nak nung inurgurang ka anak ko. Idinto ta saan mo at abasul di pa nakaipas ngayon mo. Kunak na maragsakan na mapukaw ka ni ti matang ko. Kasaaman mat kayam para kanya ti kaawan mo, Angela. Katsak pa'y ti makagapo. No apayari more kay ti day di akan ito kat nagpukaw ka. Kaya't ka na makita ka na rakupan, anak ko. Kailiw ko di pa nang rering mo kanyak tunggal agsapa. Nga oray ka na yun na papapanawan ka. Kailiw
na mga ganti pa nangawag mo kanya kiti mami. Nga oray laplapdan ka. Nakanayon ti pa nang ibagbagak. Adi nakawawagan iti mami. Amo, kiti kaunggag. Amaragragsakanag. Tunggalaw awagan na kiti kasta, Angela. Kaya't kaakantaan. Tunggal maturog ka. Kaya't kaadayangan. Tap na maalam titurog mo, di maladaga ka. Namgura tinagkari, di kaunggag. Megan, anak ko. Babang, kitaan niyo. Nagaduti inaramid ni Angela birthday cards para kanya. Wen, anak ko. Nakitak amin ang dagita. Tasyak ti umununa apang ipakpakitaan na. No napintas mo't lang ti panangaramid na. Nakaragragsak ni Angela. Numalpas na nga aramidan. Ta-excited amang tadkan ka, anak ko. Gamtunggal gandatan nan nga itadkan ka. Papanawam. Kas iti inaramid mo iti naudi akasangay mo. Ingkongtar mo pa'y. So asaan nan anaitadkan ka. Nagdakasak papang. Awan sir-serbik ngay nana. Megan. Inun ko na kadaksang gasatak. Napay di pa na kay dadanas ko. Nagasatak ta. Takas ka ni Angela tinagbalin nga anak ko. Idin to na iso tinagbalin anak sanggasan. Takas kanyak tinagbalin nga inana. Megan, anak ko. Awanan niyang Ella papang. Awanan di anak ko. Madia talaga tiriknak. Nasakit man ang tiulok. Kan medyo blurred ti panagkitak. Sabay
Makabakbakwarak. Nabayagan na kastoy ti marikriknak. Kunak no gimbag matlaan. Ngam, payakas la kumaro mutan ako maro. Madamdama pa arumarak dito coffee shop. Amang ano niya pa iti mapasama kanyak iti irurar ko. Ay, anya ka din da ito'y amarikriknak. Ay. Mabalin ti makilamisahan kan ka? Ha? Sure. Thank you. Are you okay? Medyo nasakit lang ti ulok. Kasapulang ka di tulong. Saanan? Okay, aklaan. Sige, panawan kan. Agyaman na. Nasara pa kadagos, itay matumba ko man. Itaray ko lang ni hospital. Apaya siyak pa iti nakapasamakan ti kastoy. Katkatay lang ti amak. Kalpasan ti nabayag apan nagsakit kan pan naka-ospital na. Ita, siyak mo ti agsakit. Katsan pa'y abasta-basta asakit. Sana mabalin da ito'y. Sana mabalin. Diyak kabalan no mapukaw ti panagkitak. Megan. Katsika. Anya ti araramidam dito'y. Panawan na kon. Kabalak ti bagik. San arumbang abambantayan nak. Pakaragsakak ti panang bambantay ko kan ka. Iswa din ako mapapanawin. Kinunamag at katay ti amam. Awan matimay ng sarungkar kan ka. Iswa ka sa pulang nga rod ti kadwa ken mangsaranay kan ka. Saan ka nga mo? Si kaita ti mga asikaso kanyak. Manipod inyagnak dito ospital. Aging gaan na diagnosa. Aglaw ko mati sakit ko. Megan. Awan ti pagbayad ko kan kay ti panawon nga ipapaay mo kanyak. Diyak ka sa pulang ti bayad mo. Basta naragsaka kon amang kadkadwa. Kan mangkit-kita kan ka. Megan. Agyaman nak Marco. Kanayon ti panang sarungkar mo kanyak. Tinultulungan na ka nagpapaagas. Di naksining-singir apulos. Ngamdak sang gasa tanakaron ti sakit ko. Jak impagarop. Ang makasarakak iti nasingad agaya makaskan ka. Kalpasan dagiti panubok adimtang iti biyang ko. Ita, ininutan na mapukpukaw ti panagkitak. Gapo iti sakit ko na baybayak. Megan. Diyak ka mo naginggat ka ano ang makakita kiti lawag. Mabutbutanak. Amang ano iti maisang aldaw apan agriing ko. Kadyakon makakita pulos. Di ka baybayan, Megan. Aging ka kabala. Tulungan ka. Marco. Itapay laeng. Agkidaw ako niti pamakawan kang ka, kaputa. Ay-ayaten ka, Megan. Anya? Tay tatipod no. Agayat ako na ikan ka. Kaya't ka nga si Kaswen.
Kaya't ko ngay pa iti amin na panawan ko ka. Isasapay la ko ma. Tekan na kiti kundaway ko ang mangipakita. Ken mangiparik na kitaytakan ka. Agayat ka kanyak. Idinto mo mo't amapukaw ti panagkita iti anyaman na kanito. Agbalinak to na bulsak. Padagsanak laeng no makiasawakan ka. Idi pala ko mabinaybayan ka. No padagsan ka kanyak. Marco. Sapay la ko ma. Tekan na kiti kundaway ko ang mangiparik na iti pamatay ko kan ka. Nakaragragsak ak unay, Megan. Di mo lang mo, no kasano ti kinaragsak ko ita. Naragsakak mo't. Ta iti kabayag ti panang tultulong kan panangipariknam iti pamatag mo. Nasursuro kamutan nga inayat. Megan. Ngam, makonkonsensya ak. Gaputa pa nagriknak kat saan ka may kariparakan ka. Kan agbalin ang may kadwa nga ina ti anak mo nga da iti abroad. Amo ka maragsakan unay ni Maring anak ko. Tanabayagan na kayat na di madaan ni Tina. Marco. Sayang laeng. Ta saan na nakaawid iti kaldawan ti kalaysata. Mabainak unay iti anak mo. Ta tinultulungan nakpa iti panaka-ospital ko. Nagadun ti sakripisyo yung agama kanyak. Megan, anya ka kadi. Saan mo kumapanunutin da ita? Basta da ito tilaglagipem. Napatag ka unay kanyak. Iswa napatag ka mat unay iti anak ko. Ay ayaten ka unay-unay. Megan. Agyamanak, Marco. Ay ayatan ka mat unay-unay. Di ka nagluha. Umay ka man nasawak. Kaya't ka nga arakupen itinairot. Marco. I love you, Megan. O sige, umayak di tayo tamad laeng. Bye. Marco, papanam? Adda na pataga papanak. Agawid ak matladagos. Kanayon arumor ka kadagiti naglabas ng aldaw. Papapanam ka di. Kan saan ka makaigna? Adda ka di parikot? Agsarita talangan no agawid ak. Sige. Anya nga ti mapaspasamak. Adda ka di parikot ti asawak. Adi na ibagbaga kanyak. Kumusta kan? Manong Dave. Marco, ading ko. Manong, agpaimbag ka. Diyak ka ba ilanti kasta makikitakan ka? Nalabit. Sidiganti. Panaginanak.
Manong, Maragsakan ak. Tamo ka. Nasayat. Di kasasahad mo ita. Ading ko. Manong, pakawanan na ta. Shhh. Di mo ni palikas. Ading ko. Basta, naragsakak. Tajak man na-enjoy. Di biyag. Di tirabok di daga. Amok mata. Nakaaramid aklat ta. Iti kinahimpag. Nupay. Sigurado. Asa amaklon ti katuan. Dagiti desisyon ko. Basta. Amo ni Apo Diyos. Tiyaday ti kaunggak. Manong Dave, Agyaman nakit ti sakripisyo mo kanyak. Ading ko. Nusan mo nga intunar. Di may sakit nim, idi kanyak. Nalabit met. Nga idi pa'y laanap po kawak. Angam, talaga siguro. Nagpatinggak langan dito'y. Kat nagdakkel ayaman ko. Itinabarswa. Manong ko. Taas sinilpuan na tibiyag ko. Kat nakita ka. Nasayatan di kasasad mo. Manong ko. Nuan yaman, di mapasama kanya. Agsinsingpad kalata, adik ko. Tanagsayaan, tiniipay kan kagong daway. Tapno ipakita, kan ipanagnag mo ti kinahimbag mo. Kat laglagi pa makanayo. Ipatpatay ka unay, ading ko. Iba't patay kamat unay-unay. Manong ko. Siya kun ti karagsakan na tao. Tayag ka nagti Diyos. Iti kamsat akas ka. Manong Dave. Kasangsangput mo laeng? Rumor ka manan? Megan, Gapo ka di ta si dagan ti pan nakabulsat ko. Isong agsapsapol kamutan iti kasukat ko. iti ka naman. Diyak tumaramin tayo tagan ka, Megan. Apay nga ruda ka na yun ka rumwar. Apay adi mo ibagbaga kanyak ti papapanam. Megan, Ibagam laeng. No din akon ay-ayatan, Marco. ay ayatan ka unay-unay, Megan. Sa dino nga ron ti papapanam. Sige. Tapnosan kan nga agata piti mati. Sumurot ka kanya kiti papanak, Megan. Ken, tapno malpasan ti amin. Apay nga ospital ti mayanta. Anya ti aramidan ta dito eh. Sapay nagpigsa ti tudo di taruar. Umay ka. Sumurot ka kanya. Saan ko mo't a-check up ita? Anya ka di ti mapaspasamak, Marco?
Kaya't mo makita ti papapanaksan ka di. Masumbatan amin din sa ludsod mo ita, Megan. Marco? Ala, kumpet ka kanya. Mapantay ti second floor to hospital. Dave, tinagan ti pasyente nga adda iti dayta silid? Agpada kayo pa iti apelyido? Umay ka, Megan. Manong Dave, adda kami ni Megan. Kumusta ka, Megan? Sika? Sika ti sarsarungkaran ti asawa dito ospital? Megan, Naidalit ka gaya man, ayop ka. Madusdusakan gapo iti naramid mo kanyak. Kurang payday tatapno ikarom ti panangidadanas mo kanyak, ayop ka. Huston, Megan. Di naklapdan amang ibaga iti kayat ko iti dayta tao. Isuti ng dadaal iti biyag ko. Isuti makagapuno apay ang nagpasngaya kabalasang. Kat napukaw ko ni Angela. Gapo iti nalaos a sakit dinakam ko kankwana. Huston. Ti anak ko tinangidas alak iti gurak anariknak para iti dayta tao. Ayop ka, Dave! Ayop ka! Huston, Megan! Di mo nayunan ti sakripisyo. Kan sakit amarikrik na ti kapsat ko. Kapsat mo? Dayta tao? Ayop ka! Inalilaw nakmat, Marco! Kunak no ay ayatanak! Ngam pinagkaykaysaan ng gayam! Ang pada kayo lang ng kapsat! Ayop kayo ng patpada! Inalilaw na! Megan! Marco, Mabit lang! Megan! Ayop ka, Marco. Ayop ka. Kamailan na yan ang tinapigsa todo ti sakit. Megan! Marikrik Mabit na lang! kita. Urayan na! Aday, wanak! Di naksurutan! Kagurgura ka! Megan! Mabit lang! Di nakarakupan! Kagurgura ka! Pag-awanan ko mo. Gapoy ti panagiliman ko ganka. Inalilaw, nak! Pinagkaykaysaan, nak! Pinagayayaman na kakapsat! Anya ti basol ko ka na kayo! Tapno aramidan nyo ti kastoy kanyak! Ah! Kuma! Pinatay na klangan ngam ti inalilaw, nak! Megan, Kapsat mo tinangidadanas kanyak! Kapsat mo tinangdadaan iti biyag ko! Kagurgurak ti kapsat mo! Kuma! Sandan nga impan iti ospital! Tapno na tayo ti ayop! Huston, Megan. Ayop! Huston.
Di ako nagkabalan. Kakasakit. Ngay balbalikas mo. Kontra ka ni Manong Dave. Sa narumbay nga pagsasawam. Tinagsingpat unay ang kapsat ko. Siyak di pagsasawam. Siyak tinagbasol ka. Inosente. Di kapsat ko. Siyak tinangitatanis ka, Megan. Anya! Itatipod na, Megan. Sigo din nga gayatak kay di. Kanayon na lumabas kriti sularmi. Panggap ko tiyagdaton ka. Ngem. At datinobiyom. Tiday di akong daway. Nagitak ti may sa nga adik ang nagpanggap kuma. Amang rames kahit asidek ti sularmi. Tinulungan kay di ramesin nakakuma. Ngaawan ti puot mo. Nakataray ti adik. Ngam nasulisukan ka. Isa na aramid ko ti saan arambeng. Diyan mo ti ramid agiti. Ngam inaako ni Manong Dave tinagbasulak. Kat iso tinakitam. Hindi nagsubli ti puot mo. Iso ti simoko ka nagiti pulis. Diyos ko! Ni Manong Dave, itagikaro'y tinagbasulat. Arumbeng kumaasyak. Hindi mo lang amin amo, Megan. Nakarkaro pa hingim nakabalod tinapasarak. Gapo itinalaos apan nakakonsensya. Diyak plinano ti amin. Nasulisugat. Gapo nagayatak unay kan kainin. Amok asaan arason dayta. Kapwaramidag tigas chay. Pagawanin na kumamegan. Ayop ka! Ayop ka! Ginurgurak ni tao nga inosente kapukan ka! Kasanuan na ba ang lamakit kita na ginurgurak ni tao ang nagsakripisyo para kan ka? Tunggal balikas. Nga ibakal mo kontra itikapsat ko. At saan ang may nadaway asakit imarikrik na. Kung agalim at asugat tikatukad na itikaunggat. Kagurgura ka! Sige, gurahin nak, Megan. Takas datirumbeng para kanya. Ibawas mo tiguram kanya. Nakasagana ak ang mga klon.
Basta lumag-antibarukong mo. Kat mapunasan ti kuram iti kapsat ko. Siyak tirumbeng agoraem Megan. Saan man Pag-awanin na, no kagurgura na kan ni Megan. Kapukan niya. Sana si Kati makagapong. Nawapaya kaguran akmanang. Gapoy ti basal ko. Saan tong agsakit tinagam ko kini Megan? Gapot na. Siyak tinagpasol. Rumbeng aklo nagtisupapak tinagbidutak mano. Pasensya kan. No saan ka mabadangan. Kadagiti palikot mo, Marco. Damalik na. Asanak ko ng hagbayag. Nagadon ti sakripisyong kanyak manong Dave. Imo na. Nagsakripisyo ka. Ading ko. Idindonar mo ti may sakit nin kanyak. Tapno, masilpan lang ti biyag ko. Man, Kaya't kontagin na. Kitawag ko ma. Ngada kay ti abay ko. Ngagi kay ti mapuding hangas ko. at daaklaan dito'y abay ng manong. Saan ka pampanawan? Agyaman na kading ko. Ayat ang kasawa. Nauray anya pa'y di mapaspasamak. Amok. Agdong tinto matlahan ti kanito. Amalukatan ti puso na. Kat masursuro na. Ti mamakawan ka. Dave. Megan. Megan. Adda kagayam dita. Itay pa'y adumdum ngagak iti saritaan yung agkabsat. Di yun napuutan ti sa sarat ko. Kagurgura ka unay, Marco. Gapo iti naduktalak a kinapudno. Ngam riming bawt tinalaos a panagayat ko kan ka. Nariknak, asaan a panagin ko kuna dagiti impakpakitam a kinaimbag. Kan panang ilalam kanyak. Megan. Dave, pakawanan nak, no ginurgura ka itinaunday a panawan. No, amok lako ha. Awan. Dirumban. Ikitawam. Itipamakawan. Megan. Dave, Maragsakan ako na. Tama. Meron pa. Di kinaimbag. Kadagit di nagbabagatan kayo. Itiday ito'y akong daway. Oray, kas
kasano. Nalagaan. Di baro kong ko. Asumina. Kayo. Dave, Manong. Manong Dave. Sayang na. Jack. Makita ni Maria. Kanagag. Iti pa na. Kahit na. Maragsakan na. Tamok. Nasayat kayo. Papanawag. Ipat ka. Unay. Marko. Kapsat ko. Dave! Manong. Manong Dave. Manong ko. Manong. Nagsakitin na ito yung isisilam. Sige, Manong ko. Paginanakaan. Agyaman ako na iti Diyos. Itibiyag nga yung pahinagan ka. Kasi ka pinagbalin ang kabsat ko. Ipatpating ka unay-unay. Manong ko. At talinaid ka dito'y puso. Bayat asibibiyagak. Manong ko. Manong Dave! Marco? Ayan mo? Adak lang dito'y Megan. Agyam anak. Kunak no pinanawan na kon. Urayan niya pa'y ti mapaspasamak. Di kanto panawan na pulos. Bayat nga umang angsak. Saan ka una yan makita? Kumaron ako maro ti sakit ko. Megan. Mabutang Marco. Saan ka nagbuteng? Ta saan kamit ngagmaymaysa? Marco. Ay, wen gayam. Itanti sa sangpat ni Marie. Uwan nga rod. Saan tan anasabat iji airport gapo kanyak.
nakababain pa ikat din kan kuana. Anya kakadi, awan ti rumbeng akabain mo. Maawatan ni Marino saan ta masabat. Tamo na mati sitwasyon mo. Excited na makakita ka, Megan. Ha? Amangan no isun ti timteng. Nangarkilak nga miniti mang sabat kan kuana iti airport. Mapan mo nga rod kitaanan. Sabtam ti anak mo. Megan, atuin ni Marie. Kumusta kan, iha? Pasensya ka na. Saan ang aklir ti panagkitak? Kumusta kan? Mami? Tibak mo. Familiar kanyak. Di panangawag mo kanyak. Iti mami. Imposible. No kasta? Saan niyo analipatan? Di panangawag ni Angela kada kayo. Iti mami. Angela? When? Mami. Siyak ni Angela. Ti anak yu. Angela! Anak ko! Angela! Angela! Mami! Kahiliw ko na ito'y agundaway. Panangarap ko piyo kanya. Kamaudyanan na. Nangagakmatlaangan. Di pa nangawag yung kanyang. Iti anak. Naunday a panawan. Anadalabak iti nalaus asam. Kapo iti panagpukaw mo, anak mo. Impagarup ko no saan ka na makita kan maarakop iti oray ka anuman. Mami. Kaya't kumatan ti matay ini. Napapamasulag ti magi. Gapo iti panagpukaw mo. Pakawanan na, anak ko. Pakawanan na. Nasaan ka nagbalina na saya at nga inakan ka. Pakawanan na tadi makal ka di mo narik na ti pamatan ko kan ka. Amo ti Diyos. Noan niya ti antay ti kaungga. Ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Sika lang, tinag-inasalak, inisakit tinakam ko. Kapo itinaglabasan. Nakasagaan ang amang sulit kadag itinagkurangan ka. Nupay kasto'y nisasaadan kita. Ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Ipatpatag kamat unay-unay. Mami. Ang yamanak, tayo na medyo makakita akpay.
Di pa nagpakita mo kanyak. Makitak maglaangan tila nga madimakal, anak ko. Kaya't ko amalaglagip akanayon tila ngam. Tumapukaw kun ama minsan. Di pa nagkita. Sipod impas ngay mo na, Angela. Nagbalin ngay stalker dak nga gina. Amok akagurguram ni Angela. Amok tinagdalanan na itisidong mo idibasit pa'y. Marco, Nakarkaron ang makon konsensya. Tunggal makitkitak ni Angela ang agsangsangit. Ngam awan man lati maramidak. Tapno'y sakit ko. Aging ga nakita karimwari ti balayo idag pagbagyo. Dandanin almas iti daydakan ito. Kat napukaw ti puot na. Inalak matan da jagon daway. Tapno mayadayokan ka. Tapno sana na marigatan ti anak ko. Pinanaganak matan iti Maria Angela. Iso nagbalin amari ti palayaw na. Aging ga nakalpas iti nursing. Kat nagtrabaho iti abroad. Kat iso ti timultulong kadagiti daduma anagas-gastos ti panagpapaagas mo. Pagkawanin na. Nanyadayok ka ti anak tamekan. Ayat ko laeng asahalin amarigatan iti denam. Kat maksayan basit ti dagansin mo. Namapukawan iti matang mo. kastamat ti panagkunak iti. Ti amok, maragsakan ak numapukawan iti matang ko. Ngam nagbindutang kayam. Megan. Nariknak lang ti kinapatag na iti kaawanan iti danak. Pakawanan nak, Megan. Saan mo abasol, Marco? Saan mo mata na panunot ayadayo? No saan aga po matlaang iti aramid ko? Ang yaman ng kindi, na saan mo abinaybayan? Kat di bakal ni Angel anarik na ti pamatag mo kasamana. Adyak pulos na iparik na kadkwana nga inana. Mami, adto yun ti kanam o. Agyaman anak ko. Kaya't yu kadita, subuan kayo? Ay, saanan, anak ko. Ikarigatak ti mangan asisyak, tapno mairwamak. Sige nga rod, Mami. Anak, mabalin ka di nga igamak ti rupam. Uray, maigamak man laang. Tasan ka na makita pulos. Sige, Mami. Nawaya kayo amang igam iti rupak. Anak, sa anak ang maumuma amang ibagbaga, nga ipatpatag ka unay-unay.
napatag kayo matunay kaniyak. Mami, nupay saan niyo anagayatan ti panakaitao. Ngam amok, at the purpose ni Apo Diyos, iso nga intulok na, nga umangasak. Kat gapuday ta kada kayo, Mami. Kaya't na makaaramidag iti kinaimbag. Nanguruna, kada kayo adatakkel ko. Tano impatag kayo adatakkel ko. Impatag kumatan ti Diyos. Anang parswa kanya. Anak ko. Di kagdanag, Mami, ha? Siyak ti agserbi a nurse yo. Siyak ti agserbi a matayo. Siyak ti agserbi a saka. Kan imayo. Siyak ti agserbi a giyayo. Tapno maaramin yo dagiti kayat yo. Di kay tupulos baybayan, Mami. Agyaman na, anak ko. Saan ko ang makunanak sa gasa takita? Gaputan ang gasa takunay. Takaskan ka timpay ti Diyos nga anak ko. Nagkasatak anadaan iti anak akaskan ka. Angela. Mami. Mabalin a sumali, iti narakop yung agina. Umay kan, Daddy. Omega, Arakupan ta ni Mami. Angela, Marco. patay kayo unay. Daddy. Nga, Marcos, Kapitulo 10 ket maysa, versikulo 20 ket 5. Tunggal tumakder kayo ngagkararag, pakawanan nyo ti siya sinuman a nakabasol kada kayo, tapno pakawanan tumet ni Amayo sa dilangit, dagiti basbasolyo. Umuna a Juan, Kapitulo may kapat, versikulo 10 ket 9. Agayat tayo agsipod ta imuna nga inayat na tayo ti Diyos. Umuna a Pedro Kapitulo versikulo 8. Kang runaan unay agiinnayat kayo asipupudno. Agsipod ta ti ayat punasen na ti adu a basbasol. Pagsarmingan. Sound effects, JR. Musika, JD. Script kan iti direksyon ni Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady Elle Productions kan Lady Elle Channel. Naimpag nga oras yu amin.